Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka unaendelea vizuri, nami namshukuru Mungu kwa sababu unaendelea vizuri. Sasa leo nina somo nyeti sana ambalo natamani tujifunze pamoja. Ni maneno mazito sana ambayo natamani tujifunze pamoja. Kumekuwa na changamoto kubwa sana katika ulimwengu wa Kikristo. Wengi wameibuka wakieleza mapotofu kuhusu mada mbalimbali za kibiblia, hasa kuhusu Mungu. Leo nataka tuangalie juu ya Utatu Mtakatifu. Tutaiuliza Biblia kwamba je, fundisho la Utatu Mtakatifu ni fundisho la kibiblia ama la? Tuombe. Asante Yesu kwa sababu muda umefika wewe kunena na watu wako. Nena nasi, mimi kama chombo tu, kwa jina la Yesu. Amina. Sasa ukweli usiopingika ni kuwa Biblia inasisitiza sana kumjua Mungu. Lakini hata hivyo inaeleza kuwa yeye hachunguziki kwa akili zenye ukomo za mwanadamu. Katika kitabu cha Ayubu sura ya 22 fungu la 21 inasisitiza kwamba mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakapokujia. Lakini katika kitabu cha Isaya sura ya 40 fungu la 28, lakini pia katika kitabu cha Warumi sura ya 11 fungu la 33 inasisitiza kwamba yeye hachunguziki, njia zake Mungu hazichunguziki. Kwa hiyo huwezi kumchunguza Mungu kwa akili za kibinadamu. Yeye ni Mungu ambaye yuko juu ya uwezo wa kufikiri wa mwanadamu. Ijapokuwa Biblia iko wazi, inaeleza baadhi ya sifa ambazo tunaweza tukazitumia zikatusaidia kumwelewa Mungu. Kwa sababu Mungu anahitaji kueleweka kwetu kwa yale tu ambayo amefunua kwetu. Hata hivyo, Utatu Mtakatifu ni fundisho lililo wazi la kibiblia. Biblia inaeleza wazi kuwa Mungu aliumba mbingu na nchi na majeshi ya mbinguni, yaani malaika. Kwa mbinguni kabla mwanadamu hajaenda, sababu tunafahamu kwamba kuna wanadamu mpaka sasa wako mbinguni, akiwepo Enoch, Elia, Musa pamoja na wengine kadha wa kadha ambao walifufuliwa wakati Yesu anakufa katika msalaba pale na kufuka. Kuna baadhi ya watu walifufuliwa wakaenda pamoja naye mbinguni. Ndio Biblia husema alipokuwa akipaa alichukua mateka watu ambao walikuwa wao mashahidi wa ufufuo wake. Sasa Biblia inaeleza wazi kuwa Mungu aliumba mbingu na nchi na majeshi ya malaika mbinguni. Hapo tunazungumzia mbinguni sasa. Mbinguni kabla mwanadamu hajaenda hakukuwepo na kiumbe kingine mbinguni tofauti na malaika na Mungu mwenyewe ambaye aliumba sasa hao malaika. Kwa hiyo tunategemea mbinguni kuwepo na Mungu, lakini kuwepo na malaika. Vitu hivyo tu ndivyo ambavyo viwepo mbinguni. Kwa sababu ndicho ambacho Biblia inaeleza kwamba alikuwepo Mungu mmoja ambaye aliumba majeshi ya malaika. Kwa hiyo tunategemea awepo yeye muumbaji, lakini wawepo viumbe aliowaumba ambao ni majeshi ya malaika. Tunza hiyo, utanielewa baadaye. Kabla ya mwanadamu nadhani hiyo nimeieleza, lakini Biblia iko wazi pia kuwa Mungu ni mmoja. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 4, sura ya 6 fungu la 4 na Waefeso 4 fungu la 5, Biblia inasema sikiza Israeli, Mungu Bwana Mungu wenu ndiye mmoja. Lakini katika Waefeso anasema Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Kwa Biblia iko wazi ya kwamba Mungu yuko mmoja, na sisi Waadventista wa Sabato tunakubaliana na ukweli wa kibiblia kwamba Mungu yuko mmoja. Lakini kuna cha zaidi cha kujifunza juu ya huyu Mungu. Maana Biblia haikuishia tu kusema kwamba kuna Mungu mmoja. Biblia imesema zaidi ya hapo. Hebu tuache kuwa wavivu. Tuache kuwa wavivu. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Katika kitabu cha Hosea 4 fungu la 6, lakini katika kitabu cha Mathayo 22 fungu la 30 anasema mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko. Kwa hiyo tuache kuwa wavivu.
Tusiishie tu kusema kwamba Mungu amesema, kwa Biblia imesema kwamba Mungu ni mmoja, lakini Biblia imeenda zaidi ya hapo. Kuna mambo mengi ambayo Biblia imeeleza zaidi ya hicho tu ambacho kimeelezwa kwamba Mungu ni mmoja. Fatana nami. Kuna mambo muhimu na nyeti sana ambayo natamani leo Bwana aweze kutufundisha. Maana watu wengi sana wameibuka, mtu tu anakula na shiba, anakuja anaanza kuzungumza mapotofu kabisa, kupinga ukweli wa Biblia. Lakini Biblia inasemaje? Biblia iko wazi, inaweza ikasomeka na ikaeleweka na kila mtu. Biblia ndiyo msingi pekee wa mafundisho yote. Ni kanuni ambayo kila fundisho yafaa lipimwe kwayo. Isaya aliandika akasema, waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hapana asubuhi, ni giza nene, giza totolo. Wasipoenda na ushahidi wa kimaandiko wa kibiblia, bila shaka kwao hapana asubuhi. Kwa hiyo Biblia ndiyo kanuni pekee ambayo mafundisho yote ya imani yanapaswa kupimwa kwayo. Ndiyo principle. Kwa watu wa physics wangeweza kusema ndiyo chandi ya ambayo tungeweza tukajifunza kwayo. Kila kipengele cha imani tunapaswa tuiulize Biblia, kwa sababu ndiyo njia ambayo kwa kiasi kikubwa Mungu ametunza maneno yake ambayo yanaweza yakatufundisha, yakatuadibisha, yakatuhekimisha na kutuongoza katika njia za haki. Lakini Biblia inajieleza pia katika kitabu cha Zaburi. Mtunga Zaburi aliandika, Zaburi 119 fungu la 105, neno lako ndiyo taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Kwa hiyo Biblia ndiyo mwanga, ndiyo dira, ndiyo tochi ambayo inaweza ikatumulikia katikati ya giza la mafundisho yanayokinzana. Maana kuna watu wengine wanasema sasa tufate lipi? Huyu anainuka anasema hili na huyu anainuka anasema hili. Mimi nakupendekezea fuata kila ambacho Biblia inasema. Haya. Sasa tuache taa ya neno la Mungu iweze kutuangazia na kutufundisha. Ni kweli kwamba Mungu yuko mmoja, wala hiyo hatuna kesi nayo. Lakini kuna cha ziada kama nilivyokuambia. Tuangalia mafungu kadhaa ambayo kuna mambo nyeti natamani tujifunze kwa mafungu hayo. Fungu la kwanza ni katika Mwanzo 1 fungu la 26. Biblia inasema, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu mmoja huyo akasema, huyo mmoja akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Sasa swali, nahitaji unijibu hili swali. Je, Mungu anasema na akina nani kwamba waumbe? Je, huyo Mungu mmoja anashauriana na akina nani kwamba wamfanye mtu kwa mfano wao? Kumbuka hapo mbinguni nimekwambia yuko Mungu muumbaji na kuna malaika. Je, malaika angewaambia kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu? Hapana, kwa sababu malaika ni viumbe, hawana sifa ya kuumba, wala Biblia haiungi mkono kwamba tumeumbwa na Mungu akishirikiana na malaika. Malaika wakuhusika kabisa katika kazi ya kuumba. Je, anasema na Yesu na Roho Mtakatifu? Ndiyo, anasema na Yesu na Roho Mtakatifu, yani umoja wa nafsi tatu za uungu. Lakini sasa swali, maana kuna watu wanajiita wana majina yao wanayoyajua wao, wanaleta ushabiki na wanaleta ujuaji katika Biblia. Biblia inahitaji tu tufate kila ambacho imeeleza. Sasa sikiliza, kama Mungu anasema na Yesu kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu, na Biblia iko wazi kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, na katika huyo vyote vilikuwako, vinavyoonekana na visivyoonekana. Huyo neno ni nani? Ni Yesu Kristo. Iko wazi katika Biblia. Sasa swali, je, huyo Yesu alitoka wapi mbinguni? Kama Yesu sio Mungu, kumbuka nimekwambia yuko Mungu na wako malaika ambao Mungu aliwaumba. Je, maana kuna watu wanasema wanajiita wana matengenezo.
Ni watu tu ambao wamekula wameshiba, kimsingi naweza nikasema hivyo. Hiyo sio kauli ya kanisa, usije ukasema ni kanisa limesema, ni mimi nimesema. Wamekula na kushiba kwa sababu nimekaa muda mrefu na mwinjilisti wao, nimejifunza machapisho yao, nimesoma kwa muda mrefu. Nilipokuwa Kigoma nilijifunza moja ya fundisho ambalo wanalipinga ni Utatu Mtakatifu, lakini pia wanasema kwamba Yesu Kristo sio Mungu katika wasifu katika maandishi yao. Sasa mimi nauliza swali, je, huyo Mungu anayesema tumfanye mtu kwa mfano wetu alikuwa anawaambia nani kwamba washirikiane na nani katika kuumba? Je, washirikiane na malaika? Tukasema hapana, kwa sababu malaika hawakuhusika katika uumbaji. Wao ni viumbe walioumbwa, wasingeweza kuhusishwa katika uumbaji. Je, alikuwa anasema na Yesu na Roho Mtakatifu? Ndiyo, Biblia inaunga mkono hilo. Ndiyo. Lakini sasa ukisema Yesu sio Mungu katika wasifu, na mbinguni tumesema alikuwepo Mungu ambaye ni muumbaji na walikuwepo malaika. Je, Yesu alikuwa ni malaika au Yesu alitoka wapi mbinguni? Sijajua kama unanipata, natamani sana unielewe. Yesu alitoka wapi mbinguni kama sio Mungu? Je, naye ni malaika? Je, aliumbwa? Hakuna. Yesu Kristo hakuumbwa. Yeye ndiye ambaye ni muumbaji wa vyote. Biblia inaeleza kwamba katika yeye vitu vyote vilikuwako. Katika Yohana 1:1 hadi 16 tukielewa vizuri, iko wazi, inaeleza vizuri. Tena ukisoma katika fungu la 10 ndo iko inaeleza vizuri kabisa kwamba alikuweko neno, na neno huyo alikuwako kwa Mungu, na huyo neno alikuwa Mungu. Katika yeye vitu vyote vilikuwako, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi, usultani. Katika kitabu cha Wakolosai sura ya 1 fungu la 16 hadi la 20 pia ameeleza. Sasa sikiliza fungu la 10, anasema alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwapo, wala ulimwengu haukumtambua. Lakini alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Na neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Tena anasema fungu la 15, Yohana alimshuhudia, akapaza sauti yake akasema, huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Kwa hiyo Yohana alizungumzia habari za Yesu alipokuwa akiwaeleza wanafunzi wake, akiwaelekeza kwa Yesu, akamwambia, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Tena alipokuwa akibatiza akawaambia watu, ni kweli mimi nabatiza kwa maji, lakini yeye yuaja nyuma yangu ambaye sistahili hata kulegeza gidamu ya viatu vyake. Yeye ndiye atayekuja kuwabatiza kwa moto na kwa Roho. Kwa hiyo Yohana alikuwa akiongoza watu katika Yesu ambaye Yohana anamwandika hapa. Yohana mwandishi wa Injili anasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Yaani sijajua nyie mnapata ugumu wapi? Mbona Biblia inaeleweka? Nyie ugumu uko wapi? Mbona Biblia inaeleweka, inajieleza wazi? Yaani hayo matango poli mnayatoa wapi? Sawa. Fungu lingine ni katika Wakolosai 1 fungu la 16 hadi la 20, nimekueleza. Anasema katika Yesu vitu vyote vilipata kuwapo, na vyote ushikamana katika yeye. Alikuwa akizungumzia habari za neno ambaye ni Yesu, ambaye ndiye kichwa cha kanisa. Haya. Lakini pia habari za kuzaliwa kwa Yesu, mwana aliyeahidiwa toka mwanadamu alipoanguka dhambini.
Mungu alitengeneza njia ya kuweza kumrejesha mwanadamu.